Pacho beye mfie kakra na mekurom me enzimani ti na anwo ye zoro kpare anwo ye zoro le enti mekoye no na Pacho frinzi makro be Pacho me frezi ama hey makokundum ho do zi ama ne anyina se frezi ama banabo okay yo ye to aso enti koduro na mekope dan e wo next time ono ye fre ono mkekam enti esi ye no mewura na bra bi kire me say dan bi wo bibia ogina no nti nka me mra me hwese manage ho a nti me see ye no me wura fie ho na ho no so because of anhwe ne nti sa mo ne de ano mo nya na wo wonketenkete no ti me see ya bra ne di mani ma o ka me ho aye kwa me hu sa wo ketua bi base ya na me de ma adwene anko ho eno obesa me ho to obesa na we dan na me de mko 4 days me som da ye na plemle pa na me sa left ni go se na oguso e fili ho nya ho to insan aho hene say ye ne kala uti ono menumi ane egu to ene egu mi to nya ba bia ne wa hemu ho hemu eno akogu akoye kana diseases eno aba adoma na ne say malidi kasa mo Papa ka say ti firi ho ne de unya ho to bi kura mentimi na medwi me ho saa na me ho twitwa chesa tale kura no man kan ti man what ho na mo ma di ananti me kwa acha 6 months e say esa eba na fasa chen west no first no kura na um si de me kwa wo mu nhyɛ da nka de ne pote nkyere me say firi hin eno ane so yi obumbo mbeme mamadu be ye bibia me ho betimi adwo me kama kura nso adam omo pese omo kire se hunhun bi te kira na unamani asem me to me ne de me hu ni se spiritual because said ye me si hu aboa na ne 4 days me se hu ni daye no de me susue mu de me hu ni se enye kwa there's something behind udache so ko okromo ne yakoti bibia gusu na me ni asem si ya edi bebe say me ha me ni kan be 12 years the thing say bitu ena edi wanya sa me na kura eba na ho ye wo hen se me dwuna me widie mu ya me hene hyehye me ntimi na se me da enwumle be 8 na bo enwumle na 9 no kura me na biem na ade ya che aha me tinyina mani nyina hyehye me na me pa uche wo eba sa ya na oto nso keka ana ho de nka me pa cha wo nyina ka wa he mu nso keka me sire munum se ne me to ho me to ase nyina wa japade mu de eno de eni aboa no wodo odi aspel ne nkenu sumu koka wodo edi ana kire se eni agire upe bibi di wom nyame agye wai amen be ya wotena bia amen Jacob ni faso atwere wudi abotebru ne ho amen na wokum e ba cho da bi au oba fa fese enu ntia enu susu nyina akoya abrabo mu nsem ye dwene ho a ba se nkola de wanya bi e ba cho you Prophet Kingsley James Rufianti obehwe mama ye say ye kra na bibia ni nyina be wurade abucha forgive us speaker yama interest di for interest nka ni nsem ya yama mi kekai ehwe ni promise bre Prophet Kingsley James wa the Bible no kwafo ne behwe mama ye mami say de nkeka ya de kwa ana bibi tachira na ye hwema busu arrangement ene ye kanfo di amawo betu se go obe polish na ye white wanu wonka obe yi ni nyina fi odi amawo a ye wo komase abripojection total filling station achi tachi my enkran nungwa takrade ye wo ho omodian so obe 555 19358 oba palidia amen o hawi betu akase eba oso ama oniema bi aka akire bebiri kwa be so bebiri se eyesa na wuntimi kura nkonipem atane ne kura na ade be hye nipadua no so kura na edin se ode be hye se obekonipem aye adwuma asem ne sanyem wuntimi kura na akwa bibi o wi ase o sama me maka chi bebiri nyesa wo ye kwadwofo dabi scan come sa na ese me de kokko wo de ni ede kokko ya de me dia ko hospitals ahodo bebiri ho mpane timi wo me pane kwa na mo gya kura fimi tu nyina eba
enso still so na omunya SOMPA pa bianka na say bia watu anamon huhu fam eno so watu ho anamon eno so matu bi papa na akwa no so de ne ye ka chi ko so anipa no sabi SOMPA pa bi anse dem fi wanu ane direction o de be ma me na nso me hu difference ne say ye but e be san aba last one de kura me ko ya me nko obi ma ama me de aba ha kura ye say so fi bi ono aye no so me shofa we bla sika madam me di ko di me dwo ade me na me hia ma hoto akoduru ho awie ko ye bibia ebedu ya afikwa na ye west na me se papa me pa cho yi na ye ma me no anye ye waka che me se ene no so area ade waju sika wie no waka che me se na me fa ko hospital me se me di akọ hospital so na so ye sunsun madwuma ya semu yo prof ohima na what is saying yemi adu na so ni hu na ache so o frame ya na meba se prince obi aho e nyina ye tie SOMPA asemu ya ma mi ken hu ni say yeah ndiye say no ntina susum nyuma o du si na wo say wo dago no so na wo hwe what happen ni ma e go so akutia na o hu no puma sibere because asem na wo kan de so de course so mako hu wo ba ade e chia na jo na wo kase egumensa so efiri wo no nya hoto da ya ibi mu se bibi ni wiase bibi o wiase de na hokwasa yo di for him any okay yedi kan wo be hwe we be ko ni sen yanko ne se okuo no kru mu na bo wona ohun no aboa keke na bibi die ne free one so de osonda ehun no so no na se de babesi okay no so okay yanko udi ni biem Lydia okay se ne ti in Bible no kwa for Lydia na to no o se bese mfie dumienu ni na otukwa ko ni SOMPA FM zamri no okohu aboa bi na aboa ne nante wona ni so fa na ni so no wo hu hwe bio na sa aboa na odi hunu wona ni so na ya aboa ne asoma no a enko me nifa so se ya aboa keka na otwema ko ne ba bia enko me bonkum so tentem se ya aboa ya asoma no okay enti di ohunu da yesumu se wo bi gu ne nsa so no sa wo no na di yare ya bre no ana yare ne nam ne ba bi na wo no so nam ne ba bi se ya aboa na di yare na ba enko bonkum so enti sa enko nifa so tentem aboa na de ade na ye hwe ba bi efiri de ma me echi ana ne papa echi ana abontin suni amano kwa for mami de ekoso na brabo mi se ofa na bontin a enko mi nifa so ofa ni fia enko bonkum so tentem fia de efie ne de ama no the other side ye hwe ne ma me fia na ne papa fie amano kwa for mami yare e fini papa fia enko bonkum so fini mami fia enko nifa so tentem mami fie mami foi fie hoi ebe ya we say wa ni free wa uji di se ho ne free adentina onim because ya na bi mu doubt to de yeye it is say bible no kwafo atumi aka se free mami fie na so confirm ne say yetia wo na so pen minim ya ka kire se free fie ho minim eti abusu adwuma yeye na ye ni agro sabe ye ntumi nkofo obi ehun a metena ha e metumfu tro nkrofo ani won se waka saa na bawe ya owu ye wotano dumase ama nyame che e ka se duabo bie omom se duabo wom nyame che se bibie nim e na busuafo ni se bi wom bible no kwafo nso baaye no si ohwe no bibie nim eti adwuma prophet Kingsley James wo ye no anya SOMPA FM eye kan e na wo ye bible ndi se dansa so na won kasa ye nko kasa tumi na dum baku wonya ne hwe na me die no da be na be hwama mi se bi faso wo girl bi wotachi na gire ko hwe no office ene ze so for master apa cho zero iti watching obetena se I was Santasi Jericho. Go filling station in Chemu Abusia for how people so. And near maybe I want to ask you so. Bema wani utu anamona so beba so ma. Woba no woju sikadi. Eso beba so ma. Bomodin tu anamona kohwe. Na se wo ebeye yi a akwantu awutu no. Ade bi akwansunsun sem a odwen ho a wote ase a enye yi. Spiritual no ye wo ranks. So usofo ntimi amo anya eno nkyere se usofo wo mene rank no wonu ho
sa I say only so for we chinchina twintwan Diana wakoyi akere no wonte ase wo be mu awu enso obi wo no so eno wono ye eye ne gifts eti entrance sorry before ya had the last e man say ma me otu anama oje betu ya ne dia anade aye na forever and ever say bia be phone bi wa say bi wo me ya no man na asisuo no mdi dua wo mu enu de ajira enji Potiphar the Bible true say dua yeah asa wasre so mama wasre baby asre before about phone now we crazy no one is there so no the frank is enu de I just said Angelo wo bobi e ba be tudu ya na mo ojiaba anymore and no the agent bobi so the frank FM before the mind so what okay Domino go for mami ni how we say otu ana mo na so debit ma ba nko ni fa so je ntimi ma nko bon consultant oje beba so ye betimi aba jo sister ye de ye boa nipa ye papa yi em se ba bi a wo kire no wate tu anamo na yen ye wo mu no nti bibia be ye kama na wo di adansije na be pray why before that found out telephone number no tutu mai na okay so for me say the etia no Santas Jericho ni e wo e ba ne say ye nhwemu say ya na enye one side enye obi ana ade ayra obi abonu dua no eno nkwa ne ye hwe se bia na mo bi awutu abrabo be so investment unu obi enya negotiations so so nsem a working bitima ko for how about secret bitima ko she ko fo bi ni afro do ma ye kan o mo anti na no bi fam fra bo just papa asma ka che no me for so discount ko she mu ai problem mama me SMP o di achinya benya problem edu ba bi o need to sell be hu ne ma de ko ne de ba na se wo yare bi da so won ti ase wo tu hu na mo yare ne kutie ni padua no o kire Santas Jericho chen Tuesday me number ne go screen ni no bitima fa no afre na wo kire no ye share ya bo mpa ne nyame na metumi na ho den so na wajo ade bebe musu ni esen bia nyame fa yeso no aboa wo na mo bia wutu bia wu hunu so na pese babo no kwafo ye nhwemu ma no ye hwemu ni aboa wo ye se hwemu ni agya wo se ko o kira metumi sa fro se ni mi nche Santas Jericho number ne 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 050